Ikut nyanyi bareng ya nanti ya semuanya ya. Oke. Malam hari ini enjoy, saya merasakan asik betul bersama teman-teman semua, rekan-rekan yang di depan, yang di belakang juga luar biasa. Rasanya nggak kepingin berakhir nih kalau suasana seperti ini, istimewa. Rasanya nggak pengen berakhir. Masih dua nih ya, Beb. وخد عيني غنيلي شوية شوية غنيلي وخد عيني غنيلي شوية شوية غنيلي وخد عيني
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.